Ovin hi nisom ni pasari Christmas ruai the tu kania tu na kanom na hi pukpui Solid Waste Management Center tu lunglei sakna hula anom mek ani kan lo bel chiang ang hei hi ania amun chu tlai tang yan kong alo chuk tha kan en zelang lai hi in chor do dan tu ne hei hi akot turania engrok kan rot man dan te footinga engzang e kan da ring kan phiar dan te kan lo ti lang do ni petianga ban kolom hi chi rang rang oma asai si chu inanga ma se arot kan da dan hi nang lo nual ni chinga lai oma ni hei an entai la hei hi hemi a covering a hi chu 280 by 400 mm centimeter som li pariat le centimeter som li fit khat le tlem la fit khat ling lo hlek ti na ni hei hi drawing ang thlapati ni o hei chu a po hian rot hi drawing ang takin hei kan siam a heta phei chuan som omani hei hi atam beral ani lo eng ho in som om veka thuk zong hi hi la lai bel tu ne fit ruk lei taka changa fit ruk vek tu ni hi kolom bandang le nia ta hi chung rot atlem deu rot hi K2 Xenon vek manani K2 Xenox K2 Xenox K2 XENOX K2 Xenox ta hi chuan pariat ni ve thunga hei po hi pariat tho ni mel chuan ban sai chu 280 by 400 mm vek khani thunga o hei engho hi drawing and design dana ti thapani hei to po hi nia hei munim en kolom C1 khami C1 ne la enga C4 o hei kolom 4 size ho khania o hei ani phei veka chon so lai asir kha chu ni don lo tro asir kha chala pon la chu C4 thoni em C4 len vek ato ber pani ti lo sa chu C3 om pakhat ato ber pani C1 le C4 phei C1 le C3 nakila drawing po kan lo ti langanga hei hi lei tak china layania khu thuk zong khu fit dukai na thu kani mo munim hei chu fit sari lechan ve layani chen hei hi kan huangin helai hi asang ve riu mai ku lei tak chin khu lang them o hei helai hi adum chin hi lei tak chin ania lei tak chin atanga fit ruk ti ni wang khu hei chu fit angza mo fit kwale chan ve apon atang chu ma se lei tak atang khan fit ruk ngai wang khan ya hei chu atling nga ngai ni hei hi hepo hi fit som le chan ve ania lei tak chin atang khuan fit ruk tur ni athlang lam ju tling lo hlek ma se ngai dam theyang achak lam hi pel thunga long chiang them ka hremi alawa hei hi ban thang ber turania hei chu ban la phun thei ri lo chuan hei munim C3 thoniam hei mo hei C3 ni lo C5 thung ve thung ani ma hian rot hi som tho chuan hei achunga hemi inner ring te kan da dan te po hi drawing ang thlap ani hetlai hi ban hi ti zong hin engzang e om kha khat ni thum di pakua mo pakua oma hei hi C5 tiang ho a hian som om ni som pan hi om tur kha om tro khongai kan phun to em phun em phei lai nge hei hi C3 C1
hi som lo munim company le o som pani sorry hi C1 ani C1 hi tamber kan rot phuna chuan Hemilen hi company vek C1 vek C1 vek ani hi hi rot hi som pani 16mm suit nga kan ti ho khani chuan a footing hi khu hei thu khop mai khu ba khu pil wang ani chuan a footing a hian side ke base plate a hian 16mm vek manania hei po hi som pani tho C1 column 1 ti hania column 5 kheng om dro hei hi hei chun tong la chun tur hei mo chun tur soi tong khan 280 by 400 mm vek ania hei lei tak chin ho an ni to boka hei lai mek la lai zo lo ani boka ni a footing a hi mu tur hi a om chi lo ni a footing an chhun lai kan mu thei tlat lo kan kal hun ne nei mil tlat lo ei din mun chu nia ei hi ti hian a chho tanga rot thi hei kan muang hian hemi china hian bi makal do ni tai bim po 20mm su duk vek kan mang do na pui khopang hela hian ban om le bokanga chon heng ho hi a chho tlanganga heng ho hi chho tlanganga elan danang hian khi lai kong khi an an do ni metal thum le a chan ve ve langa sang turani hemi hi a ceiling sang zong hi chu fit som pani ting lo hlek ani amai ro chu hemi a slab to slab kan ti chuanin fitly sorry metal li dei aniang hemi beam hnuai beam hnuai tong slab to slab 4 meter atling lo dewang ka ni hei kan din hun chu drawing ne na in an lo na lai pakhat ma kan ti china hen lo om lo ni a base plate tak ka hi khulai an hnuaya kan tha hi sudli man tlang puinia ma se sud nga ve kan manga chon khu a cha zom te po hi a cha zom te po khu an hnuai ange an da kha inchili nan chunga chumi chunga tian an khu an ti thlap mai ni hei du thu sam het lai lo inspect tu te lo en dik tu te pon soi sel na nei lo ni hei hi base plate rod chu ni a footing rod hei 16mm vek chuan kolom sang hian footing sang nei thung ta ni en tir nan hei hi kolom 3 hi kolom 3 hei angai tambera hei hian footing dang ania footing a hemi 16mm sut nga kan ti kan man hi kan ban khuri in len lei thina ni chu a poimo zualan ti dewa drawing ang khan ban khuri a in tiat lo nuai ni tu hen thil soi mai ka nei loka hei soi that lok angai hei hi monim C3 tro C1 sorry C1 som pan hi om hi drawing an lo tilanga nga a drawing lo angina kalani hei hi drawing ang lo anga kalna chan chu 20mm mana centera 20 a chho tur ni hei hi soyang khan basement atanga ground ani ta ni khilai chungki ground atanga roof khani ta ni ground atanga chung roof khata khanin ground atang khan a size khati te tangai ta ni rod kha 20 tang khan 60 na ti chongai ta ni 16mm sud ruk atang khan sud nga a chho don ta ni a chho chuan ti hian helai tang hian helai 20 helai 20 chuan helai hian in 20 kha kita a chak dewa thak ani ta ni an thak dan chu alo lang thonga hei hi 20
20 kha 69 thaka alai a center kha thetia ommai lo khanin hei 16 kha 20 kha 69 thak chonga chuan helaya pani ong kha a center khanin 16 dang chonga sia ma se khami kha kan engineer putluang tean kan site engineer ber kha khanin an chut thale ni chut thalea hetia rot tan ngai lo slicing an ti mai ta slicing ngai lo khanin ti dang kha ai to ta ni achan chu achaka khan soyang chuanin nakina drawing a langa slice kha ngai don splice ti o splice jok sorry splicing kha du lo ni wangin hemi rod steel area ngai reng si khan tena da tam ta wak ani chu hela hian 20 da ta lo khan 16 ania hemi te pani hi hemi 20 ni tak lo wang khan hemi pani a pian ne khan pali kha da bel ta ni chu kha area of steel kha hianin a drawing nen in ang che lo ma se area of steel thir tam zong phum tam zong kha in ang reng ta ni khatia ni ta ga chuan 16 mm kha zom don pon hemi le hei kha enga chotlang thei don ni chu zom ro apo khan ama ka chuan heta pani awm khan in pani tang khan pakhat zom tu nei lo atia chotlang ai chuan ti zo kha ni hei hi thakop mai hei tian splicing claim theyang ber le khatiang khatiang kha kan du wanga ti dang lam hlek kan ye hei hi department lampon min thria thiam pui ti kha kan lo soi le du ni hei hi si kolom 3 ho b ka ni helai mi te apia mi de te chon helai mi te apia le mi te po ani zeli tu na hian hei box an siam le voina hian baya box kha eng zanga chung don voina hemi hi pakhat voina pariat an chung don ni box si pariat an chung ang han lo ti le join hemi C3B khi kan ti dang lam ti kha drawing ang vekin ka tiringot kha kanin soi fiale lokani see you o thil pakhat dang le lok a chiang kuang tat lo ka duai chiang deuh chu kan rot mana hi K2 Zenox ti kala chiang tat lo hei chiang deuh in kan lang hong in zia le K2 Zenox hei lai chu ning nge in zia nge ya a rot liana hian ate chon chiang mai o heta hian hei lang them o chiang lo lat ti lo zong de khan hei K2 K2 Zenox vek ani K2 Zenox vek manani hei hi du ka pur pa ai man kan du lo an tia chuwang chuan K2 Zenox vek kan mangani hei helai te po hian K2 Zenox hei K2 Zenox vek ani long thêm K2 Zenox đầu giống chiang được không hei tại hiện chiang kuang tu kini je boka John helai hengoi base plate ta 16 mm suit nga vek hi an nuai pha po hanin kan manga chung ho po chu apil bo to nan heng ho po lamhan zel tura tanania kan lo ti lang ni K2 Zenox chiang K2 Zenox vek kan manga chu kan balu hi sorry kan cement man hi maximum ani ve thung maximum guarantee maximum kan mang bo kani maximum vek kan manga hei hi atripin kan cha ni he ta kan chho lenga kan balu le rora kan en ve leang kan balu te hi thania kan rora te hi thakip khep takani kan en leang so tlai son oma so ni heian box bantur an la vo bel tu nia voina han pariat an ti mi kha
hei hi ngasi lampang uben ate rorani an rora nei hi tuk pui lam kan mang lo khut lam ngasi lampang rora dei ni that lo thriat chu har khop mai ase hei hei hi thakhat chuang fet hianin kan da to a adip noi lo ni le ru kara hetia ni le ru kara a om fen hu ben hei engma noi mel pu khom lo ar le pra mai chun palu hi heng ho hi ferry lampang ania hei hi hei chat takani hei po hi kuta abalem tia kha ti thinang khan tiang kan tia hei hi din mun chu ni a lang them o ka thalo hei fai tho khat via mani hei hi nia din mun chuan balu hi chi hioma chi thum hei hi nia chuan engau hin hi du thu sam lo kan nei balu a hian ti lang vek a hei hi voi khatan lo da ve lo a engau hi en te chu ka du thu sam lo dewa chu ti chung po chunin ava fai ra ve kari nai hei fai chuan hei hi kan test le poka hemi ve thung hi buang deuh thuka hei hi tlabung balu ve thung ani hei hi tlabung lam hi an reputation hi tui chong ti ve a thalo vi ma se hi chu that tak ani hei balu thani an en reng reng ula bang them a balu hi a chelo hei long phaim ka thalo utpo bal do nai bal vak lo kha kan material man te sun ni kan material man te an ni ei helai na chiang Zenox K2 Zenox 500D ani ductile 500D ani hei khá xuống khá tốp nó tắc tắc ở đàn lâu nị tệ xe ô hay tìm mày cái lần này phô mày à footing rốt đây sụp nó còn mong tí ha chú hay bác à bàn khúc đây ăn hẳn liền khổ bạ hay hi nè hey à footing nó ta nó cần man hay hi hay cái ai còn sang hey fit group lẽ chân lẽ lì mẹ ra hey hết tiền hi nè trên chút fit nga cái cồn thôi hey fit group cái này hey hi à sang xịa hey à xịa em cái sorry hey hi cái ta đuôi à phần khur đuôi anh thà đi hey hi à khổ cái này chơi anh hẳn giàu gì chứ không anh đủ đàn anh bốc xia chứ chứ còn nó rin ôm đó chút mày hey hi à sầu chân ngã hay mi hùa hiện là thay ngã hay mi hùa là thay gió khan à rồi tay rồi chú à chúng tha rút trans tu ni to vàng khan à rồi ta khar reduce ni đó ni à té to don à té ngay thì khan in à chú ngã hay đi slip xuống hùa khan à té chú to đó ni vốn din huna chon a chung he motor liom ko na ha ngam tu siam kha ngai sia tu ulu apim ku po ngai dan balu cho dan po ari su po kha nu le ni makina ala te re ha mar nang kon sak zong mo ha la ti ve ni da mi do la mẹ cái này cột tắc tắc rồi xem lại được